Naimbag ka naragsak nga oras tayo amin nga awan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Orlando saan naapudnoan nagan tintay patangatang drama itangam sakbay na. Hello mampay ka ni Mary Rose Ramos, Tita Oman from Ilocos Norte, Ana Marie Cuario, ka ni Vic Vergo. Kastiman ti ko na ni Kabsat Orlando. Dear manang biyanang, nabayaga kun abalo. Ngam adda tay gundaway ana boringak iso nagaramak iti adayo nga ubing ngam siya. Kalugaran mi madlang ti balasa nga inalaladak inay aywanak ken rinig rigalwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ni tatang, sa dino ti papanan nyo? Apaya nakapilis kayo ti kastaunay. Ay, mapanak man nagpasyar ni ta tersina ni usang anak ka. Ha? Agpasyar? Nakasapsapa amapan kayo ijay. Anyang iti aramidin nyo ijay. Ay na, di mo saludsuday. Malata mapanakaon. Naimbag nga agsapam, usang. Da kayo ma, Tata Orlando. Sa dino ti papanan nyo nakasapsapa. Kung nakapimpintas pa iti kausyo Ay, umayak la agtugtugaw nito yung tersinam. Nagmayat nga minti view dito. Kasta aya? Kadawon tata? Awan mo't kititidakas na Nay, manong Orlando. Anya dir aramidong dito'y tersena ni Husag. Nagsapa kan nga dito'y. Awan, nita. Agtugtugawak laang ta. Nagpintas unay ti view dito. Ha? Viyaw ko na. Kung nakasango ka makaniusag, manong Orlando. Basta nagmayat ti view dito, nita. Makapabangar tirik na. Tatang, aping awan pa lang ni Lolo kat sumipngatan. Wan nga rod anak ka. May saal daw na ni Jetersena ni Manang Usang. Sapay mabisina kun tatang. Alagad umuna kayo namangan kanina ng mga anak ko. Kaurayag pa ni Lulom. Agidan kami to namangan. Sumipngatan, Tata Orlando. Agsaraak mo't dito'y tersenak. Awan ka di pa iti plano nga agawid. Ay kahit orayin kan ang agsara sa akto mo't agawin, Usang. Kasta aya tata. Ay na, aring mo mo't di kasla security guard dito'y tersenak. May sangal daw ka magtugtugaw dito'y sangon. Basta para kin ka, Usang ko. Bantayan ka. Ha? Anya di ko nam tata? Awan. Agawid akmatan ko nak. Ala nga Rod. Ingat, Tata Orlando. Apeng ita kailang agawid tatang. Ay kahit inuray ko pa yung na nagrikap ni Usang iti tersena na sa akto nagawid. Apay aya, naggigyan kayo ija iti may sangal daw. Anyat inararamid yu ijay ngay. Ay nagsayaan nga ron tibyaw ijay tersena ni Usang. Iso akay kayat ko ijay. Anya? Ala, agpulis kay nga ron tamangan tayon. Ay, bigat mo't gaya man. Nay, nakariing kay mo't gaya man tatang. Ala, umay kay agkapin. Tada na po do tapandisan. Ay, katuwan ang araw sila balasang kaw. Agkapiak sa turumwar. Ni apay, papanan nyo manin tatang. Mapanak manin ni tersina ni Usang Ay, anyat gatangan nyo aya tatang. Awan katangag. Mapanak lang agis tambay ijay. Ta nagmayat tibyaw. Anya? Bakit? Napanan ka din ni tatang. Nagsapa manan nga awan diti balay. Ay na, nagsapa ang nagriing itay. Kat idinalpasan nagkape, rimwaran, tamapan ka no agistambay iji tirsena ni Usang. Anya? Kanayo na mapanijay Di na pa yan masagong nga ipastor ti dingun na. Siya ko na kanayon ti mangipaspastor. Alakat an ano sa mon alakay. Anya ngay nga rod, tatang mumut. Manipo diti pimusay de dinanang
Kastamot ang tiyara aramida ni tatang. Kunamot lano baron. Naimbag ngagsapam, usang. Nay, kastama tata Orlando. Nasapa kayo mo't manan nga may dito'y tersenak. Ay, wala. Tapno, kadkadwaan ka. Anya? Ala, tata Orlando. Saan ko ang kasapulan ti kadwa dito'y tersenak? Takayak mo't tagmay-may sa. Bay anak kalilaeng. Kaya't ko lang ba't na makitkita ka akanayaw? Da kayo lata ang arod tata Orlando. No kasta ti kayat yung aramidan. Antinita, inukod ko to'y kalding yaw. Nakabulos ngamin. Ay, anya mo da ito kaldingan. Kanayon na makabulaos. Italiyo anay bagamin Ang mga numapukaw, sapay nagdakkel. Ay, huwag nga rod Sapay kunak nga idunar ko da ito, no agkasarman ni tatang yaw. Agkasar? Awan mo't nobya na, ante. Lakayan ni tatang. Saan na mga asawa na jay? Oh, nga ta. Ada nga min madmadlaw ko kan ni tatang yaw kay kaanakan. Madmadlaw yung Madmadlaw ko akanayon ijetirse na ni Usang. Tunggal lumabasak, ada ijaya naka-istambay. Kan nakapumada pa'y, naka-rubber shoes sa kanayon. Kan nakataktak iti nakangat-ngataw. Kinunhayo pa yan, te. Agyan ijayan, manipod itiagsapa, aging kat sumipngag. Pasaray, marabyan pa'y ano na duma. Di na pa'y may pastoran tayo dingon na. Siya kung ti kanayon namang ipaspastor. Ay, amang no, bambantayan na ni Usang kaanakan. Nga ta, ante? Apay, kaya't nga tamot ni Usang ni tatang, lakayan. Ay, di tayo laam mo Uray lakay, no naalibtak, ay, makabingwit tulad ti kaubingan ng asawaan na. Sa bagay mo't ka di, ante. Pudno, takunayaw. Ay, sila balasang kaw. At daman damagag. Anya da jay tatang? Anya ti pakaay-aywan niyaw, iti may sa alalakay. Apay tatang! Apay akas na tinamdamagan nyo. Kaya't kula amaamuan, anak ko. Tatang, saan nga agpapada, tirik na ti babae. Ngam, no siya, tinakay-aywak idi kan ni Bruno, kat no daytay regaluan nak iti sabong kan prutputas. Kan siyempre, kang runaan ti ugali, tatang. Nasingput ngamin ti anak yu idi kanyak. Iso naawis tirik na. Kasta aya. Ay, alang araw, tarumwarak bit balasang kaw. Ada mapan ko alaay. Lulo, nangalaan nyo kadagitan nagpipinta sa asabong. Di ka na tagari apaw. Kainalak dagita ija arubayan ni Lula Manita. Anya? Pangusaran nyo nga minaya kadagita. Ay, ada pangisagutak, apaw. Asus, ni Bruno ba't di masabat kaw? Saan naroon ba nga makita natin sabong nga igam kaw? Paano nyo tatang? Di talaang anak kaw. Ano ti ilum-lumang nyo di talikudan nyo? Awan. Nagatilang ti bukod ka uy sa akod-kod-kudak. Mapankanta agkod-kudak man pa. Nagkatulad aya. Ay saus! Apay ngay akas to tinapasama ka dagiti sabong kaw. Naparot matan ti daduma. Ay saus! Asino ngay tinamparot ka dagiti sabong kaw? Lola Nita! Ay, naibusamot tin dagita sabong yo. Wen nga raud! Adda ng parot! Ay, anyamutan! Sapay nagadaw, tinala na. No, sino mo't atin ang parot? Ket no ni Lolo Orlando tinang parot kadagita, Lola. Anya? Manong Orlando!
Ay, apay akas langam nga imasidag kanyak nita. Apay ngay apinarot mo dagiti mula ka sabsabong. Ay na, pasensya ka na ading nita, ta saan ko anay pakada. Awan kamot nga minili balay mo iday. Sana rumbang tinaramid mo, Manong. Ipakadam kumapay mo't angay mo na. Sabay pinarot mo mo't. Ay, pasensya kan ading kau. Sana na maulay. Pasensya ka mutan. Ngam no maipapan iti sabsabong ko. Ay, sumabali ti riknak, Manong. Ante, siya akong tagkid daw iti pamakawan. Gapu iti naramid ni tatang iti kalabas. Bagpagaaman ni tatang yu, Bruno. Sana rumbang tinaramid na. Di nan samot amuter aramidan nan gapu iti dadya nga usang. Di lagbain, kundi sagot iti sabsabong. Ngam tinakaw na matlagayam. Ay, sayang jay inay aywana kasabsabong ko. Yala anak tuman iti bunga jay mula tayo asama anak kau. Ayaw na. Himbag tayong palagipyaw. Dandanin samot maluoman na kita'y bunga ti sabatayaw. Ay, mga lakan tuman nga raw, ta isagot ko kan ni Usang. Anya? Apay, talaga ka di akursunada yun ni Usang, tatang? Wain, anak kau. Maragragsak no makitkitak ni Usang. Ay natatang, lakay kayon makarik na kay palitikasta. Bay anak kadilaeng Bruno. Taiso lang matiliw-liwak. Pakaragsakak tiar aramidag. Isa baybay andak kumalaeng anak kau. Anak manen, Usang. Antoy aw, saba, sagot ko ken ka. Ay na, agyaman na, Tata Orlando. Nagadun ti sagsagot mo kanyak. Awanan yaman na, Usang. Basta sika. Ala, nakababain paikit din kada kayo, Tata. Mabalin ka day, adin akong awagan iti tata. Ta masair matirik nak ano, awagan nak pala iti kasta. Ha? Anya nga rod ti kayat yu ayawag ko kada kayo. Lolo? Ay, si Kamat, saan mo't Orlando ko malatan. Uno, Orlan. Uno, no isaw. Anya? Kat sige ang arod, di oray, pang-or no kayat yu. Usang, balasang ko. Kanayon jay kabsat ko dito'y tersenam. Kat pasaray sagutan na ka iti kumkumpurme. Saan? Ha? Uwan na. Nagado at ipadpadawat na kanyak. Kay kayat kumutun ta isupay nga abastok. Anya? Ang kurso na adam kadimot ti kabsat ko. Usang. Agayatak, lakay pay lang mat. Ha? Diyak mat kayat ni Tata Orlando. Ken awan ti planok ang mga yat ken kuana. Maragragsakan naklaan ken ni Tata Orlando. Ta ado titited na. Inikanak pay ay ti may sa akaban abaga si Di Kalman. Anya? Asino manan ti pangtidam ditas sa nga bulig adipig abinaklay mo, Manong Orlando. Ay, kit di patpatgak nga Usang, Anita. Apay aya. Ay na, Manong Orlando aya. Ibagbagakon ken ka. Saan ka amang namnama iti ayat ni Usang? Ta saan nakapulos ka no akayat? Iso nga isardeng monter aramidam. Di nakupain ta marikriknak. Kayat nak ni Usang. Ta nagsam iti isim na tunggal mapanak itayan na. Denggem ka di ati ibagbagak, Manong Orlando. Iso mismo tinangibagak kanyak at di nakapagan ano. Ay, di mo padaksan ni Usang kanyak nita. Na? Nalabis kan. Nalaing kang agpadakas. Sana nasaya ti kasta. Apay umapal ka. Ta addan tumanen asawa kaon. Idin tutasi ka ket baak kalata. Umapal ka nita, ha? Ha?
usang. Adamanan isagot ko asa nga bulig adipig ken 2 kilo amais. Nasamit da kita oy. Kas kasamit ti panagayat ka. Makapaulag ka mo, Tata Orlando. Ang agyamanak manin iti mais ken dipig ngem padawat mo kanyak Amok amaawata mo ti kayat asawen ti aramidag. No apay akanayon kaarigaluan. Ha? Diyak mo't maawatan, Tata. Apay, di mo magets nga agayataken ka. Anya? No kasta? Agayat ka kanyak, Tata Orlando? Wen, usang. Nabayagan nga ay ayaten ka. Ngam italaan ay kanak iti tured amang ipudno iti dayta. Ket sapay kumata aklunan nak. Alla, Tata, pasensyakan ang awan tiriknak ken ka. Awan ti panagayat ko ken ka. Kasla tatang laeng ti pangibilbilangak ken ka. Apay ngay usang. Ket adon tin sagsagot ko ken ka. Imbes nga ilakok dagiti bunga ti mulak. Insagot ko langan ken ka. Kimotong payon ginwang ka. Ken uray dagiti kalding ka. Ta maliwliwayak ida nga ipastor. Ta dito'y latan istor mo ti ayan ka. Ita, kastalaan ti ibagam. Apay ngay. Pasensyakan, Tata Orlando. Ngem saan ka apatulan. Ken ura iti dayta kinalakay mon. Awan ti mangayat ken kan. Ay, nagsakit matayin ti panagsasaom usang. Pangaasim ka niya. Aklunan nakuman. Sorry talaga, Tata Orlando. Ken maysa, addan boyfriend ko. Ngem adda ije abroad. Kat agawi din iti mabiit dito Pilipinas. Anya apay ngay adi mo imbagbaga nga adagaya manubiyaw. Hindi mo mangamin din Tata. Nabayagan da ije a boyfriend ko. LDR kami ngamin. Isuasaan nyo ang makitkita. Anya apay nga raw nga inawat mo amin nga itid ko kin ka no awan gayang panagayat mo kanyak. Ha? Dapat di mo inawat dagi dya regalok na awan riknam kanyak. Tapno saan ka nang namnama iti awan. Agasam nga tamano abulig ti sabangay na awat mau. Sanga ka ba nabagas. Kan mano akilo amais. Dapay utaong kamates, lubias, kan dangla apagdigos mo no madmaditirik nam. Siyak pa iti parabagkat ka nagiti lakom, tunggal agis tambayak dito isturmaw. Nika, si kamot tinagdisnudo ang mga ramid kadagi jay, Tata. Saan kamot ngayong babaon? Uray pa ay, basta nagsakay ti aramidem usang. Ano kaya't yu, Tata, kastulaangan? Ninanang kulaangan ti armenyo. Tagbirbirok da jay iti boyfriend na. Ay, saanan? Awanan, panagtalag ko ka na kayaw, babae. Tatang, di yung mabaling nga ipilit ti bagiyo ka ni Osang. No talaga di na kayo kaya. Lagsakit ti pusaw, Bruno, anak kaw. Kan may siya, nabayag-gaya man nga Danubyo na eja abroad. Di na imbaga adagaws. Tapno sana nailawan na gadyan regalok ken kwa na. Nala, bayan yun nagijay. In regalo yung arudan. Di yun isidir nagitin into diyaw. Ta saan namot adinawat nagijay kada kayaw. Wala. Ngam kasta ulay nga isem na tunggal regalwak. Plastic kit di Traidor a babae. Ala, huston. Awatan yung tigasat yung kani Osang, Tatang. Kumusta ni Tatang yo, Bruno? Saan na rin primor nga ro, Dante? Aggurigor mo tan. Ingurigor na ti pan nakapaay na. Na? Ay,
Una yun ti amayaw. Inkay man kid di andi nga yan ante. Amang ano stress nan ti daduma, isungag sakitan. Sige. Tamapanak man nga road iti ayan na. Kumustan tirik na, manong? Mayatay, nekatan ti sakit ti ulaw. Ti sakit, ti baro kong mungay na ikatay. Ay, kasi na agad makaangasak mutan iti nalukay. Inaklon ko nga minan, tigasat ko ni usang. Rumbeng laeng nga aklunem tasi kamo la ti marigatan, manong. No, saksakitim lata ti panakapaay mo. Wani nga raw. Isa pinilit kaon nga inaklon ti amin. Nalaala, sana bale. Tabayat ti panaglabas ti al-al daw, makailiw-liwag kanton. Agsublinton iti sigud ti amin. Sumapul kanto manan iti sabali nga armama. Daytay kataebam ngamin ati sa pulam. Sana dagitay adayo nga ubeng sika. Ay sanan, manjakon ading kaw. Mabuti nga kaw na masakitan. Iso asanan. Aglaklakayak lang ang nabalaw. Apo, manong! Imadaw dagiti kalding mo. Ayawan ata, nagagat damot nga may nga aganak. Apaw, naglako kan saman edi kalmanan. Ay kituan tajak mo kabailan nga pastor no aduda. Iso nga ilakok Kanure nagitinuang kan bakak. Aglako akmanan no bigat. Aya! Ay na, imadun ti kwarta mamanaw. Nakagatang ka pa yun itilugan mo. Ay, sikenhan laalugan day jay. Na nga. At least, adda. Wan matkit di katas ng dingwon dagi jay. Uwin nga road, agasuman. Manipod na pa ay kakunayat. Bigla mo nga imadot itarakan mo na. Time pa may sakaw ti atensyon ko iti dingwon kaw. Iso nga imaduda adagaos. Mayat gayam ti mapaay Umadaw ti dingwain. Wanan plano nga agaram iti sa balay, manaw. Bay, amon day ta aram-aram. Awanan, lakaya kaon. Rag-rag sakeklatan tagtaraken iti dingwain. Ta pagkwartaan pa day ta. Ya, sana ya. Impamaysak nga rod ti atensyon ko kadag iti dingwan ko kat isudan tayan ti ragsak ko. Halakastan, tigayem mo, Orlando. Alagagayam, ditan ti nagpatinggaan, ti pakasaritaan ni Kabsat Orlando, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Ipapay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos ti agnina, ititunggal may sa